Hürmetli bizden kollegalar, başlıkları, hocalık yetekçileri, bilgiçler, bizimle bilen orap gittiğimiz oktyabr ayı neticelerin tırlıkçılık boyunca sılım alanda bizim oy naşar tuğul, bizim bozal minus, radikal olanları plus, şulay bir. Барлык мүгөзөрөтүрлүк сыйыр шул эсептен сорап, аймактар боюнча да оңай динамикада мүгөзөрөтүрлүк биздин 191 арткан болуп тура. 2% бири сыйыр саны 84, сороклар биздин мана кадар доим рәвештә кимейди. Биринчи топкыр биздин плюсте, отлар шулай арткан болуп тура. Ал жерлектеп караганда биздин иң көбү инде Doyumları uçları beterek keski oluşlarında %19% teşkil ede eteslerimizin 43 kortkan inkubı bulup kuraşılar ikinci oranda Kiev'da, Mesede, Oktanış, Şolmanarat, Boysar, Toktalaşık jirliklerinde Kupson'da kortkan. Eyndeki mitkenceliklerimizin Yomalı'da, İska Kurmaş hem Sefer jirliklerinde kimigen bulup dura. Umumen alganda 191'e ortkan. Октябрь ойы боюнча караганда биздин мында энди көрөсүз эң көбү Шолманарат, Этес, Бойсар жерликтеринде ондан көбүрөөккө арткан болуп тура. Энди бишини кимиткенибиздин Жокшый, Иска Курмаш һәм Усы жерликтери. Бу энди бейли күз күнү тириктерден конулгандан соң лейкоз белгилүү болуп, буны рәвештә жиберүү менен оңдата авыл башкалары. Лейкоз боюнча биздин эң жакшы көрсөткүч Еңилобуш жакшы жерлигинде бул элегиликтен система сонуп келейинде эң оңай мына бул лейкозлы сыйырларны контролдо тутуу боюнча шунун боюнча оңдоттун да башлар. Сыйырларны жиберип алыштыруу боюнча кимеген айтам. Көптөгүлөрүн бишке кимеген. Сыйырлар сонуна келгенде биздин эң көбү ойыр жерлигинде һәм мына Алатога кетирмен онда сүт сатуу боюнча да эң оңай динамика болуп тура. Шулай Этес жерлигинде биздин, Тирекей жерлигинде, Тирекейде биздин алдагы жылларда мына бу динамика ортто барадыр деп айтасым келе. Этесте, Кескейде биздин, Киров, Бойсар жерликтеринде 20ден көпкө арткан болуп тураша, Кужекеде, Бугады жерликтеринде һәм андан көбүрөөккө арткан болуп тура. Энди кимиткен жерликтер биздин Пушы, Ойман, Иска Курмаш, Сефер жерликтеринде һәм андан көбүрөөк, башка жерликтеринде энди ундан эзирээк болуп тура. Октябрь айына карата биздин эң көбү һәм арткан болуп тура энди динамика Бойсар жерлигинде 11ге арткан, һәм Иска Курмаш жерлигинде 1ге кимеген болуп тура. Сорок көжелерine айтып кеттим энди биздин мына кадар кимип барайды 40га арткан һәм эң көбү биздин Шуракай, Суксу, Октаныш, Элим, Ойман жерликтеринде Октаныш башта арткан болуп тура. %7% һәм андан көбүрөөккө. Һәм энди кимеген жерликтер биздин Пушы, Бугады, Курмаш, Уразай, Аккуз, Этес, Ойыш жерликтери болуп тура. Отлар санына келгенде биздин узган жылга карата Октаныш, Меседе, Тирекей, Юмалы, Пушы, Кужеке, Ойман жерликтеринде кимеген болуп тура. Лекин мында энди Кужекеде эң көбү экенин айтып кетесиз келе. Чоңуштурмача %17 болуп тура. Процент боюнча эң югары сон болмаса да эң көп отосуруучулар биздин Кужекеде болуп тура. Кимиткен жерликтер биздин Сеферде, Бугады, Аккуз, Иска Курмаш, Ойыш, Уразай, Киров жерликтеринде кимеген болуп тура. Сотулган сүткө келгенде биздин узган жылга 18-жылдан 30-жылга караган динамика менен чогуштуруп караганда да Шоктой Сур ойырма менен 1134 тоннага ортограп ел башынан сотулган болуп тура. Һәм октябрь боюнча 132 тоннага. Ойрым жерликке караганда биздин эң көбү 158% оңай динамика
узган ел ой җирлегендә, онда инде безнең аз халык яшәвенә карамастан иң күбе дип әйтергә була тонналар алдылар. Алар бәянең кыйммәт булуына карамастан да һәм менә шуның бер караганда инде 8 тонна гына алынган. Ләкин бу халык ЛПХ исәбенә белеп караганда бу зур процент булып тора. Түкеде безнең арткан булып тора Бойсар, Актанышбаш, Кәскәй, Күҗәкә җирлекләрендә арткан. Инде кимегән булып безнең Суксу, Ямалы, Шуракай, Сәфәр, Аккүз, Әлен һәм Иске Курмаш җирлекләрендә булып тора. Октябрь айында сатылган сөт монда инде без динамика итеп бирмибез. Даими рәвештә безнең бара Сәфәрдә, Токталачык, Кәскәй, Суксу, Чалманарат. Безнең инде икенче урында бара Дөре Суксу, бу менә 4нче урынга төште. Һәм иң әзе безнең Тәләкәй, Актаныш, Әлем, Кучы, Айман, Усы, Шуракай җирлекләрендә булып тора. Бу инде чагыштырмача. Октябрь айында монда халык саны да, ЛПХ саны да ким әзендән генә абыш. Начало Шуракайда да? Или в октябре айында монда куйган? Монда октябрь Ел башыннан куял иде. Суксу, Ямалы. Суксуда динамика юк безнең да? Динамикада узган ел инде опшонда инде тирлек башын Дөрестәнгә китерләр, но анда чагыштырмача ниде 4нче урында тора сөт сату буенча. Булай инде кимүдә. 2 ел китерәләр бит инде. Тирлек саннары тәртипкә китерелде, менә бу сөт сатуы кимүдә инде ел башыннан караганда. Анда ал башлар мисалга мөрәҗәгать итәм. Ямалы, Суксу, Сәфәр, Шуракай, халыкның анда безнең хуҗалыкта юк бит инде. Без шәхси секторда тирлекне кимитсәк. Суксуда калмады бит инде. Нәрсә? Шәхсилекне бетерик дигән алайса, ул җирлекне җавасына алар син. Ямалга да калган елдамы. Нәрсә белән шуны хәбәр балыкта тота калмаенда. Нәрсә белән шуны санана? Мадраксыз нәй? Сез ул җирлектә иң олы кешесез, идеолог да сез, әйдәп баручы да, юнәлеш бирүче да сез бу мөмкин. Булган әйберне констатировать итеп утырышыңыз кирәк дип уйлыйм. Ничегендер, балыкның эше дә юк, ише шул иң күп шуларда кимибез. Дөрес түгел. Әйхансырага кирәк булардан да тор, анализ итәргә кирәк, нәрсә эшләр, что к чему. Ешторбыз, на месте выезжайте, монда гына утырмагыз, урыннарда йөрегез. Нашыларның барып урында кеше белән очрашып килә икән, мин барып очрашам. Әйдә, болай булмай. Алар бетә, всё. Ямалдан юк. Предмет сөйләшүне yapalmayan da. Суксуда да, Ямалда да. Жоллайым, конечно, инвесторлар акабир карап торышы юк. Егер болар берәрсе килеп, алар җитсә ул җирләргә. Ну, всё, халык монда апарат трейд дәсемен. Әгәр дә дәшә булса. Шул, дөрес итеп кабул итегез, и давайте действуйте. Так, дальше. Алатога безнең октябрь айында сатылган сөт иң күбе Айышта дип әйттем инде, Бойсарда, Актанышбашта, Күҗәкәдә, Аккүздә, Кировта, кимиткән җирлекләрне әйтеп киттем инде, Шуракай, Иске Курмаш, Тәләкәй, Ямалы җирлекләрендә. Ямалда әзрәк кенә хәрәкәт инде инглабыш бу ел мини-фермада катнашты, анда шу программаларны аңлатып, югыйсә чыннан да иң уңайлы җирлектәлек санын арттыру өчен улымнар пешән әзерләү өчен дә бүтән мөмкинлеге бар. Халык белән инде ныграк. Әйдәгез. Анда теге отчет җыелышында дип ятмая әйтәсәң. Ничек мондай хәл бу Ямалда? Ничек кимиянда ялларны? Дип башсам. Сатылган сөт бәясенә килгәндә, безнең иң югары бәя 21 сум 50 тиеннән Иске Бойсар һәм Шуракай җирлекләрендә,
Orta şebeke bizim rayon boyunca 20-38 tiyini teşkil ete, hem in tüven beye tileke toktalaşık jirlikinde. Osgan yıl bizden in yukarı beyeni tileke toktalaşık jirlikleri birediriye. Mısındayın da benim o yeri peytesim kile şurakayı jirlige. Ağul başlığı şundan da şu süt meselesine indi yokun kilip, holak bilen işlep, anda indi anlaşmaşık da bulmadı, lakin ona yakka halitti. Şuna göre bunun indi her yıl sayın edip gitem ağul başlıkları barbar sizden duran. Bu süt sotu boyunca da eğer de yukarı beye bulayken holak üzerinden özü sıyır başlığında orttıra, onların indi kelimede orta yaşav şortları da ona yakka üzgere debeytesim kile şuna göre namlanlık ihtibar itsegiziydi. Onda indi koruna dinamikada. No 20 sonunda kim tülöv boyunda jiliklik tuğay. Totsuksu tuğu jiliklerinde şulay 20 sonundan tuğen bulup dura. Süt satıp alışaları bilen de oyga bir jeyılıp adil ekonomik opralinde kıstırıp nurlayıp kalkulasya yasap ilk andi nile var ya bizden tecrübede var ya niler bana kaldırıp tuğul süt satıp alışalar bilen de anam respublikaya paramaz yasap koydan işi gerek beyanın sütünün beyanları koydan işi 9 timi redillar bir atırgan yapız reyhan eyderiz de bay eyderiz bunun mu inşaatı tam konstatasyona tur biz bunlar bilen idare integratif Oğlata bizden bir kucalıkka sınırlarda sotulan sütkö kelgende inkube 31 центнер tur kile bizden keski jirliginde, oyu jirliginde buna indi men gileyte kilim, bunda halık şınanda onlap işitte üstemek kilim şırana bu üzerinin iş uğruna bulgan kucalıkka da debetesim kile. Yok şeyde bizden 29'un 30'un bayakın şolman aratta sefer toktalaşıp Türkiye oymam jirliklerinde bulup duran. Eğinde in ezebizin oktanış puşu elim dileki jirliklerine Türkiye. Orta şeyinde 11 sun 11 bütün yüzden saytına Türkiye. Bir hocalıkta süt satılan okşak kerime bizden keskiyde inkube bulup dura. Biraz kimegen bizden indi jiliminden artık idi. Olda aslında 6869'un teşkilite şolman aratta o işte 6000'den yukarı 5000'den yukarı sefer yokşay jirliklerinde bulup dura. Eğinde çalıştırganda bizden oktanışta, puşida buların indi ulaşılı elimde şular in tüvenleri bulup dura. Menden de tüvenlik bulup. Bunun boyunca bizim dengine olmuş elim oğul başlığı bilen indi analiz laptop aradık. Ol indi eskile. Bunda rayon üzerine alıp gelip hem de oğulda uzara direkt osarma hocalıklarga realizasyonu koymak süt formatındaydı dip anlatmak verdi. Elinin uzağına karanda kopma minus. Uzgan yılga korapta elimdeki kim bulup duruyor bizim? Şunu sorayım. Niye ki inanırım uzağına karanda? Nasıl kim yok? Şunu analizlarsın. Bilen bir analizden kopmadan. Ana kop. Neyle sayın götürürsün. Böyle biz ansa da var. Şavuştan ve ileride birler. Nasıl bugün keski yaraştı oluyaktan işgaydi. O iş yaratmaktan işgaydi. Barkırıkta ve radyostağın ileride. Tağlar urazay. Berkide oturarız inanız. Daha kopmadan neyi vardır? Min ekmim. Haftanış halka ermeniye var. Haftanışlar aktanışlar tepmeydi. Min bilen kimlerine aktanıştan iler satkan. Süt satkan, patok satkan. Var. Andiler aktanıştan negizde var. Şulardan var. Yürüyen analiz yap. Yasak Allah sağlığı bulmasın için. Nişe hocalık elimden aktanışa gider. Süt satar. İlk mu satar. Pazarda nişe kişi satar mıyken. Satar mıyken. Satmay mıyken. Analizler var. Netike mümazirlerinde de ettim sinirli. Netike manatlarına çalışılmadı. Kızakla olsun neyse çalışmadan. Analizler olsun. Analitikası olsun diye. O elimden bizdekiler aktanışla satarıyken cevabı bilen çıkarmaya alışıtan. Del şu da bay. Oğla toba bizden indi mini firmalar boyunca. Mini firmalar bizden uzgan oydağı şeyinde 41
кийин акыбалы, ләкин мында планнан 17-ге кийин болуп тура инде. Алган келишүү боюнча 36 мини фермага койткан, бул 11 миллион 600 миң сумма ташкил этет. Тоналарына биздин мага кадар көрсөтмөн эдик. Узган жыл биздин тоналарга бик көп субсидия алган эдик. Быйыл инде мына биздин бүтүнүсү Пишкине жерликте субсидия койтартылган. Ул Октанышта биздин сыйыр борсонда, тирлик борсонда ортты. Шоктой гана мында инде планда биздин 5 болгон, ләкин барыбыр 2 алынган, 40% ташкил этет. Этесте биздин планда. Биздин муниципалдын тоналарга субсидиясы кайтамсың? Мына ушуну айтам эле. Үшөөгүнө болду. Yok 8 koydu bu turan. 8 Oktanışta 2, Ötes'te 2, Şomanarap'ta 2 koydu, Seferde 1, hem Şurakay'da 1. Başka jeliklerde bizim bütüne koyman. 142 bizim plan olungan idi. Röntgençlere kelişude. Özümüzden kim biz öteyiz? Ana milimetri bütemi kalgan yok, davakıtı bilen bu yıl bakanlarımızga ruhsat yok. Bu yıl ahırında belirler de bir ruhsat belirler. Minimal etken sözümlü bütemi kalgan yok. Birinci orunda İske Boysar Jirligi, ikinci orunda Etes, Keskey, Oktanış, endi songu orunda bizim İske Kurmaş, Rozay, Boğolda Jirlikleri olup duran. Kim? Birinci orunda? Birinci orunda İske Boysar, İske Boysar, ayet. Etes, Keskey, Oktanış. Etes, Keskey, Oktanış. Yada kurunda kimler? Ozakta İske Kurmaş, Rozay, Boğolda Jirlikleri. Bu tapasını koşan var ya. Anlattık benim de. Atlayımız da var.